Remakeup da achu ikamataya pauping. Manipuri Chief Minister Menstrual Hygiene Scheme launched Samihera. Yukru Police Natanda Dora Champongli Popilui Ekar Hamati Sagzamihera. Lake Hangtor Achita Tangkol Express Wipau Tangmering Chodang in a Pami delay, Pawing Messiah Nanang Rumsa. Manipur Chief Minister Menstrual Hygiene Scheme Aya Chief Minister N. Piren Singh launch Samihera. Scheme launch Kasaje Wangkai High School Imphal Eastli Kwikaya. Aya Chief Minister Mitki Layeng Scheme Gala Mobile Ophthalmic Bus La Hapok Mihera. Scheme Haugapok Ranyeji Directorate of Health Service and State Health Society National Health Mission Manipurna Makokmiya. CMML Aina National Tuberculosis Elimination Program La Ara Chief Minister Health for Oli Sangmihera. And Piren Singh Naghang State Chorgana Health and Education Sector Li Kamataya Sada Kuida Sector Kaniju Wivang Scheme Natede da Kushok Midale. Shanao Bingwi Kashan Kara Li Turkamateng Menstrual Hygiene Kala Kajang One Way Atom Cycle Taitang Makang Sak Kanalaka Kajachi Taitang Meda Pusakapa Hakasang Rurgasang Li Nuchonra da CM na Kasatsanga. Ogutuhi Taglak Aina Ngjaidale Gaji Hangda Menstrual Cycle we Maram Kangzekli Mawaishi Baimana da CM na Hanga. Chief Minister Menstrual Hygiene Scheme Juwe Azingni Manipur Shokar Worshim Gala Shokarna Kangachon Worshim Tumrada Jishat Zangdale. Scheme Juwe Azingni Sanitary Beds Vending Machine Haimida Shanawdam Naubingni Kalem Aina Sanitary Napkins Migijina. Kashan Kara Gajang One we Maramli Hangajitehi Medical Staff Mang Maningla Jishud Maping with Tunglila Laya Gaji Hangda Musangla State we Worship Psychorally Chief Minister Menstrual Hygiene Scheme Ji Waping Sakrada CM Piren Hanga. Prime Minister Development Initiative for Northeast Region PM Divine we Azingni State we High School Shagani Angshini da Pangakala Higher Secondary School Tumrada Pangawi Infrastructure Matasang Kawai State Shorgarna Bravozer Mivahaira da CM na Paumia. Dora du Champong Hill Range Li Popului Vaksang Yukru Police na Sagzam Mihera. Yukru District Police 6 Manipur Rifle Yukru NAB Imphal Kala Yukru Forest Department we meeping Yukru SP and Yukru 6 Manipur Rifle Deputy CO Natanda Kanitang Wivang Popi Lui Shikamit Otsin Singaya. Atum Natarik Trada Mati Aina Trada Pangatang Jampong Tutora Hill Range Li Vada Popi Lui Ekar Hang Mati Gada Sagzam Mihera. Manipur Police Nagahang Kanitang we Operation Chuwivang Personal Shaga Langda Jehovah Kala Popi Lui Chui Maram Somda Police Station ni case register Sahirajia. Itumna Pani Umbai Ajawan Tarek Shni Tangla Ringwili Popiling Sanghai Gasa Sakshiman Otsin District Administration Police Aina 6 Manipur Rifle Zangda Kuikaya. Chitang Yukru District Deputy Commissioner Aina SP Natanda Popilui Ekar Makushika Sashman Migahaina. Tamenglong we Tarada Kashini Orange Festival Mayon Kwai Ngran Nge Sakjangdali. Komla Panichi Akamatarik Tarada Shini Aina Hapoklaga Tarada Chikotang Kupsangra. Ajakum Tamenglong Orange Overcome Boundaries Kajihina Tukisada Panichi Tamenglong Headquarter Li Rumira. Orange Festival Chili Stall Shakani Hang Chiko Gada Shora Chili Orange Stall Shakani Tra Gada Main Venue Tamenglong Mini Stadium Apollo Crown Li Shomi Gidaleya. Panichiwe Akaya Kasada Komla Mathamakap Kaji Best Orange Ngahanli Komla Kalingnau Shakani Tara Zangda Kalina. Best Orange Contest Kayuyali Saman Luba Lakhani Kakanyali Luba Lak Aka Tinghang Pangakala Gagatumali Lak Aka da Mira Dalaya. Tamenglong we Orange Panit Kamayon Chili Orange Queen Ngala Kangyan Kala Tourist Spot Ngatay Dali Camping and Adventure Ranye Love Motor Rally Musical Night Tamenglong Got Talent Kala Orange Kaling Now Bing Wivang Seminar La Mokok Mirada Ngaran Haidale. Bishnupur District we Oinam Sako Kangje Pongli Aya Say Mela Rumi Hera.
Melaji Chief Minister Biren Vahapok Mida, Chikara say Melaji District Natay Kajang through group Mataklaga Romi Michirakala, Shogarna Kapangukui say Kaigatain Abingli, Machut Kamisada Saman Lupala Mirajia. MLAs Pingling Sanda say that high Kwaikala, Ngreopong Apam Machut Quick Vai, disease Pingli, Chizumi Herada, Biren Hanga. Aruhon say Kakaili Kahab, Hagmakup Kajihi, Azad Makalehina, Kala say Kaikwai. Kasata Kalehi, Matailak Aina Ari chemical, har Mazangla, natural organic farming, Shurkavai Vangna de Hanga. Manipur with BMGSY, Shongfuk Assembly, Scam Kale Penda, Maramji, Central Agency na Yangsang Mikvai, Manipur Congress na Timan Sahira. Manipur Pradesh Congress Committee MPCC with Senior Party Spokesperson Ningompam Pupenda Maitena Paumi Pingnik Hang Maramchi Yari Pesali Ngasuna Kala Skim Chui Shiki Abavu Yari Wang Park Vai Wang Shichin Ran Gajinada Manipuli Pradhan Mantri Kram Satak Yojna with Otkasa Sai Korali Neutral Central Agency na Investigate Samikvai Pohaira. State Cabinet Nala Maramji Michang Magasa Central Agency na Yangsang Mikvai Central Shokali recommendation Takta Misang Pulungrada Congress spokesperson China Hanga. Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister N. Biren Singh na corruption akala mokalay claim sadale gaji hangda BMGSY investigation wibang centrally recommendation kami maramji pung magada matiwe alungni ngahanga miranuda Congress kathana China hangsanga. Military Armed Forces Hospital ex-servicemen contributory health scheme beneficiaries na treatment gakui hospital stoppage role we aman saikura full reimbursement mikvai Defense Minister Rajnath Singh na Miami Hera. Military Hospital aina ECHS wili mapagakui lesada Ministry of Defense li HSR reimbursement we maram representative ngatay dana misanghai rasaya. Reader ECHS policy azingni military hospital li HSR aina charge katay ECHS member na milaga reimburse masabayla leikasana. Chili free treatment ji ex-servicemen awi gahara kala preva zingum magada phanga azing naungra kala ava mangli benefit ji washung sada ex-servicemen li jihanda ogtui achanang ragathali free treatment mamila HSR charge leikasana. Defense Minister wi miya kami aina kachama policy chili khangje kurada HSR aina charge kate military hospital li kataji ECHS beneficiary na pay salaga reimburse sami hora. Manipur with tribal Jumias La Popilui Kwana Pingli farming upon Kate Kurakami alternative farming system Chief Minister N. Biren Singh na launch Samihera. Alternative farming system for tribal Jumias and poppy planters the Yukru Kamchong Jarajanbu Perzawar Noni Damenglong Senapati Kangpokpi Dangnoba Kala Chande district Hipping Wivang Hopokamina. Si Gjang Somgsang Taimichi Paimichi Kala Akab Akai Yukru Aina Kamjong Sang the Registered Farmer Societies Tarada Shinili Yaumihera. Chuiranye Northeastern Council Shillong na Fund Milaga Eastern Border Areas Development Authority na Makokmiya. Kuzipji CM Secretary Likwikada N. Piren na Kamatuli Global Warming na Sakza State Week Kangacha Zingyadli Kangche Rashokta Kale Maramhanga. Industry Hivariri Semda Kale Kala Kerng Hong Hiya Yaitek the Kale China Climate Li Sazada Chui and Zatraka Rashokta Leda CM na Hanga. Migamohi Ara Rak Ratot Vivang Mamachuk Mila Ejacha Vivang Mang Paning Hira Naudo Vivang Paning Palungi Jida Paning Mi Plungrada CM na Hanga. India with G20 presidency to equate one earth, one family, one future na Kachihangda Itumi Kangacha Timlon environment Kavangkui Vice Sokarna Pekar Kuidalechia. Chum cultivation Akang Kayailui Vagasangwi Sak Zimaram Hangda technical support Kuilaga Dires cultivation ba Vasangkwai CM na Kasatsanga. State with Bobby Kaling Naupingni Hanshirai Teshirai Kate Vasangkwai Abongla Shokarna Kurami Pokaira Gachi Hangda Kapungvak alternative farming system Kwikang Rokta Kale Telaga Ringpaya da CM na Hanga. State Shogarna Ngjon Mikbai Ngjon Mirada Hangsanga. Garoland State Kabole Kagadom Nauping na All India Pradesh Kabam Aya Kupsanghaira. Garo Hills we mi Zangda Garo Statehood Timan Kasa India we Apam Ngate the we Miping New Delhi Janda Mandali Kanithang Pradesh
Vasachiteya. Pradesh Kasaji National Federation for New State na Makok Kamina. Federation Jile Garoland, Gorkhaland, Darjeeling Hills, Tripraland, Bodoland, Wimi Zang Roka. Garo Hill Wishong Aina Garoland Timan Kasaji Garo National Council MTC Aina Deputy CEM Nikman CH Marak na Thanda Pradesh Vasaya. Rida Assam Shokarna Worshimli Assamese Tampulungra Gaji Aina Chile Makamia Northeast Tribal Region Ngate Dali Ngurgaka Adam Paniungda late 1960 we Aina Karo Nopina State Ngate Mikvai Hill State Movement Hapokahai Maram Pajideya. Home High School we Shim Gathar Ainang Soda Shokar Project Ngate da Thagat Kami Hera. Worship Building Gatharje Tuesday Shoktang Education Minister D.H. Basanda Kumar Singh na Thagat Kamia. Atui Ara Ngate da Tem Gukui Hina State we Yurchat Ngate da we Ngachali Kokaksa Kwirara da Education Minister D.H. Basanda Kumar Singh na Kasatsanga. Prime Minister Narendra Modi we Gatan Azingni Chadyur Ngishan Ngate da we Alungni Koka Yanka Kasa Kwirak Vai Atui Ara Tamkwik Vai Otsin Singapore Kaura da Minister Jina Hanga. Pasandaling Soda Transport Minister Kushim Bashum Aina School Education Additional Director Alfred Kaudela Vaya. Adui Aragatamni Gatom Sada Shokarna Muchut Migahai Language Kachang Kaniwi Training Room Ilaga Incentive La Mirada Education Minister Jina Hanga. Rida IBS Official Saksa Minister Jina Kahang Shokarna Education Program Aina Policies Yakshok Kavaila Sadale. Kala Manipur we katam now sai korana state we atui ara aina katam gshe sambang sakhwai shokarna ngaran khwai sadale da hanga. Building as learning aids gshe aina bala ko project katharla chinguma tharau January li hapokhawra da minister jina pawmiya. Bala jile jishudmi bingna voluntary basis aina specialized subject tamjite da state we abam sai kor we katam now li bashung sakra da hanga. Home High School building tharkat Kakmi Anang Soda Minister Basandana Sports we Otyurkala whiteboard la Yaumi Hera. Minister Bingchina Planning Department Azingi Doctors Aina Teachers we Transit Accommodation Jasamili Targat Kami Hera. La Minority Affairs Department Azingi Yukru District Headquarter li Sadpavdana Mandabla Targat Kami Hera. Pauhi Chronicle News Service Aina Kakwina. Bukto X Film Festival short film kasem ngahan makok mi gidal leidale. Ngahan ji Northeast we film kasem now saikorana changbaya. Minute pangadu tharawi short film ijachawi camera maningaka phone li sem ki gijina. Kurjan sem gukui fiction la sabai maningaka non-fiction la animation la sabaya. Film kasem ngahan jili charu quickvai luba tingka aina mingjan sara ka aruhon 20% discount leida luba shakani suidami da lechia. Discount je aja gajang witari muga aina tangda mira. Participant bing chile makok mina team milaga hapta akawi alungni short film aka semkup ngroki kichina. Ngahan juwe best film le lupa tinghang panga saman mira, best director, best script kala, best cinematography wila lupa ting makurip mira. Consolation prize sada film shini le lupa ting panga mira. Ngahan jile gajang sai kurale participation certificate miracle jury's choice award wivang film aka kapangkwira. Enzanville Solution Private Limited na katomida Buktaw X Film Festival we short film ngahanji rakra thrau January tarik kutum aina trawe alungni kwikaki gijina. Chuwibang mingjan kasa thrau tarik kanitang ngzin pung phangale shungara. Film migasang tarik tharathang shun pung paro aina tangda shomira kala khayuya aming tarik tharada jishathang pongmira. Maram kupmai thaikvai website booktox.com/btxfest/li yangkui paira. Laluida achui kamataya pauping. Manipuri Chief Minister Menstrual Hygiene Scheme launched Samihera. Yukru Police Natanda Dora Champongli Popilui Ekar Hangmati Sagzami Hera. Achui pau heling Changhaira, Pawana Daklinda Tumsai Kurali, Ringapakala Kamahaya Zimi Show Saserano.